Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esiyifakayo. Sikubekela ke nje ama-transfer umazi akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership according to lapha ke i-SABC Sport iqinisekisa ke indaba ke zokuthi ke i-Kaizer Chiefs kungenzeka isayine laphana ke i-right back ye-Orlando Pirates ke uThabiso Monyane. Kuthiwa ke i-Kaizer Chiefs bike yasifaka isicelo sokuthi ke i-Orlando Pirates ke inikeze uThabiso Monyane. Nakho ke ne-Orlando Pirates ke siyibona ke ingamsayinisi i-contract entsha okungenzeka i-Orlando Pirates imrelease laphana ke uThabiso Monyane abe kwi-free agent, then ke i-Kaizer Chiefs bese iyakwazi ukuthi ke imsayine since isike yamfuna i-Orlando Pirates ke sekuyona ke i-Orlando Pirates. Orlando Pirates ke njengamanje ke kune vacant laphana yokuthi ke ubani ozothatha ke intambo zoqeqesha ke lona ibhakabhaka since kuhambe uJose Rivero. Ucoach uRoland Mokoena useqinisekisile ukuthi ke yena engakujabulela ukucoacha i-Orlando Pirates since engakalitholi ke iqembu azoliqeqesha. Uthe i-Orlando Pirates ke uyayihlonipha kakhulu, kanti futhi okuhle kunabadlali ke abasekhona enhlizweni yakhe including nomphathi ke weqembu Ivan Khoza. Uthe ubudlelwane babo ebuhle kakhulu futhi ke uyamhlonipha ngamagalelo akhe. Kwazi bani ke mhlambe ke singambona uRoland Mokoena replace yena ke laphana ke uJose Rivero ke yona update engiyiphethe ke njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.